Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sakit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasing. Kaseng HITO haka arpulai tari uyayong kalapan pao baka yang menpersya ka jingtmu ka Jaintia Hills Autonomous District Council ban aiwaish ki Rio Shimet yaki artili ki kerdop ban lum khajna na ki kali barjalla. Habakren bat kilat pathai kubor u secretary ka HITO wan bun dakar ulayathu baka sengkalalap baka jing aiwaish ki Rio Shimet ban pentray yaki kerdop kalawan ra shibun ki jingdu nong bat kani kalakta ka plating ka GHADC. Kata khot ka menial allowance ya kan ni menial allowance lani ki shay khot ka special allowance ba ka district council ka Jaintia Hills Autonomous District Council ka shay ai syaki officer jong ka council ki first class officer hau kelas isi hau arja khatra hapo ka jingalam MP rembai ku musi baring ula penduk pendam ya kan ika menial allowance halor ko nungrim ba ka kta ya ka pelatang ka jong council handre ka ba iplabat mentah hakini ki benar adet kan ki isi bat mai po jingalam jumba tumbor sibat ulawa introduce biang ya kan ki menial allowance handre don bok ba ngi kum ka sengi yo jintip ba employ ni intervene no ikan kam bat mentah kila sange no bat pendam ya kata menial allowance ka ba long no ke pensewaka ya bisa jong council apa dengan kejingkiran bisa juga. Ya, jumi kung kaseng kalong ba, kung may ngilay, pa kiniki, kiniki, malinyat sa din, kung ki ati ay, ki tulir ki ngayo, wiki source of information ba, kiniki lada ka council ka ay wise kirishmet, kiniki kirishmet kim long responsible, but kim long accountable, ya kanu ka revenue, kibami ini di checkpoint. Handi lada ki council hi kan penyah de lade kumut ki staff jongka kin long responsible but kin sim kia ba kam but kinu kin ka revenue ko bami na tu ki checkpoint kin kim hab ban deposit ba ka council Lakalos nim ka council ka ay why arja khatra April arja khatra okay ako abi ay council hi lang ba ki checkpoint kala per ki penyah ba at least 40% kayara ban penmi fund ya council hakaban siu tulop ya kin jongka but ka council hi kumolong menta ka aidaw ba nakadaw ang state government kampat pelaj ka share jong council handre kamdon kata ka specific lang nikliang jong CM bo unong ba haduk kanu kadang don kata ka pending fund badang sa ka share badang sa state government si pang ong de kungway si pang ong de kungway nalagay mo okay na ang social no siya makabari ba ka share ba di ba naka ikat kung ka ati ay bingin pa ka share di khajna ba district council kede banyo long naki tax on vehicle but ki minor minerals kumo ilong menta kede mark major minerals ndu bakang ka NGT na chuban penyai do yong NGT do yong lakhang penyai do yong lakhang but setang ki minor minerals kum ki mausun ki mau ki minor minerals ki clay ki shale tang ni kini ki source of royalties ka district council kala banyo handai kumba kapau hi ka RTI bila de yo na ka forest department ban ka transport department kolong ba nakaliang jongki kila ba kila peni ba kila release ya ka bisa sa council kat kung ka share ka debit menta badai benta ba ka council ka debit benta dan banyo handai ba pala pat nakaliang CM usu ada ba ka state government commission la patio ya ka jing dawa jong ka council ban pala ya ka share